karbi la mera mai mahang ke thekra nik katalon po rongkhang risonim so ham phang ning kan ni chike pleng mesen pen talon po Dr. Habetero na phan ong dung BJP ke krayarat atum pen kang thum karya jai mek kedeng po Borjan HDP mirjeng pachuak lamalong BJP atum election campaign rally kapaman po Borjan HDP mirjeng pachuak lamalong BJP atum election campaign rally kapaman po election apor nang tebok ong munit keter ke arkiduk adon rapid chichini ong kopia potsi election ahut muni dapat chini cho development amen hemso men laben alam thi pajume cho non MLA election kituralong komat abang pu komat party si ne ki hailo ti karbang long hemprek wan pu Umat asong pensi karbiang long rada pan rada tengnu kaning jela. Jindabad Bharat Mata Ki Bharat Mata Ki Bharat Mata Ki Bande Bande Narendra Modi Jindabad Narendra Modi Jindabad Komata party si ne MLA election ke hailo te aron repen ke do aken sang aso pan tharle po kaning je hailo sonse borjan hawar patumi theria chiklo ni phaing kora troksera ni HDP meeting pachuak lamalong BJP atung election campaign rally paman pondo labang so election campaign along alohi sarpa man peng pen karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram long hang chitongdu lapen wood kerek amaya long penang APHLC Congress pen COC BJP along chipaudu lapen India Alliance candidate Roton itiki pualam chelong bokajan LAC BJP candidate Surya rong parpan lam klar kipidu BJP kerem pratjipu kipu ke chobai athi alang nitu malong ke munit awe lapen kedam tang ana meeting kedo along positami bang pharwa bang pu bang thita awele kuson se Congress party ben ke hai popu lam klar people Tangte alang litung kanin je pon alam the arju ikta Borjan HDP pen Hemaribe report Northeast Pay News Surya rong par pe ai nang man Team kerja rong jindabad BJP jindabad Bharat Mata Ki Asia tek de haji that kerja di pemuda termasuk main along kawan kalau ini dah langsung terus hello Borjan Arab tu mereka mengistong dulu Borjan Arab tu langsung main langsung tudu nak dia lah hello orang tu ada ni hai setiap orang ni bukti lo kalau bukti apa kalau kami bukti apa kita haji lah kita tinggal itu mesti lalu lah si mungkin itu masih yang ni lo kata Borjan Arab tu virtual pen itu hanya haji so saya kita yang kelar suruh berapa dulu lalu lah si jalan-jalan ni Borjan Hawar pekerjaan alien kan yang kami itu BJP सरकार में BJP गवर्नमेंट डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के गवर्नमेंट pen lomi long para kan long kan kepetin kurgi alam ni man ke heman kalau bangsa orang pacun pun itu jadi memang kurang kalau bangsa kali ya senang bu curi itu kalau bangsa itu memang hidup tu bangsa orang itu ani ni masalah tu pen hai de uang tu tak ada ani barang dong na itu dunia je lo sebelum kami kayak kemana berat ke situ kan jangan tak juga sekarang kami lombak ni pada saya rumah lombak murid ke sini bang terus ini murid ke sini rumah itu betul lah saya kosong sih begitu ni kerem pariprat tu kolam begitu ni Kuyong sih, kalau macam aning apa kapan? Jadi remni kuyong sih, aning arong iya rek, putih aning arong mana? Sudah ni lah, terus lah.
West Karbenglong Rongkhang constituency kaparlo Satgang community hall along Theria chekloni phaing kore troxy Rongkhang riso nimso hamphang ningkan isi kepleng mesen pen talon bon Rongkhang constituency alo owe kimia tuma phan kachar la hin kangthor ponji la pen owe kimia tum somsuri akisungalong kaike tami karjap dun thipji aphan pura kedam tang suri ni raing kora pho aningkan Rongkhang riso nimso aham phanga mahang pathek polo labena kemang abangke owe kimi henlo ang thuna chethi ang thun henlo kechura chethi usi earphone lo Rongkhang riso nimso hampang atum kedam tanganing kan kisung ka chetong asom kedo o ajoksi sai klempon phekthi detlo sita pining Rongkhang riso nimso hampang ningkan isike pleng mahang ke thek talon ponlo labang so jai megalong Rongkhang arlo riso nimso atuma pham laam su se aprang kirung ponang jila pen somsuri akisung along ka cherap dunang ji aphan chingki chethan pedopo Labenon MLA election date aphilote Rongkhang arlo arong tingtame RRNA branch ke singponji apha lamrai dek ponlo bangso jai meg mission me atpen kapi chun ponlong apot la solong nang kachirap dun local MAC laben kaprek bang kwatum aphan an tami RRNA abitung ben kachuru alam the pajerpo bangsa jai megalong aluhi sar po man peng pen member terang RRNA BiG sar RRNA Maipu Jamulong Tiso Kongchun Bang Great Somtimo KSS Rongkhang Hawara Maipu Rongdhiram Kru SGB Central Committee Maipu Rostom Phangchu KRR A Nijangkar Bianglong District Committee Kongchun Bang Bronson Teron WKALU Secretary Dipanjali Amsi Arjun Senar Ratsai Klembang Pu Horen Teron Harbamon Teron Lapen Bangpharo Hini Sose Riso Nimso Tum Chetong Nunsi Jai make mention pen bachun po. Lang klit aja. Kasi hok pinyalam thega la pulo. Nil tum dak la rong troxy made bang alam me satgang pulo. La dak nil tum kecetong na kok. Ana mulu ke ong bangke la Rongkhang arlo so jang tum phan dak amen ki irmata Rongkhang risonim so amphang. La bang so farman tansi. Te Rongkhang per hawar long mangke risonim so atom aning si thina si kabe do koklang lasi aning isi ang thina si kape do ye phansi nil ton la bangso mai kepha ning kang samnai la pulo Rongkhang risonim so ham phang atum la bangso risonim so bo chupang rum the potke delin nga klom ben churu dun lo se lang li tom phan churu re ne tasi kan ye lam ta lo ta ke nili ke Jadi pan bagai bang, tan peri bang pu, pasti bang nak cihang, lo nak cihok lo si, soteng pasti ni tuan bang lo, lapan mai tam misan nak cun lo, lapan munit lapan si, ding, si teklong bang si munit jitong lo, si alam ke lan. Ingding tokep karbila mera mai mahang ke thekra nik katalon po. Lamet le avete khai reng re ju tang le avete porom puthi chini ne. Karbila mera mai nijang longria mai here ni phain kora troksera ni karbila mera mai karjap ani mesen pet katalon po. Ngecheng si sayang denga long karbila mera mai methang amlama longria mai phu sar im de pen mai chepahem pu ponsi bangso katalon ponalong ingding pli lorchuti her banga mai ta pado po. Bangso mai charipon nijang longria mai dun mai phi maluti teron pi hirjer ki hera long karlitang longkam teron karlitang Herjer ki hera long karlitang longkam teron kalite professor rongbong terang akayalamu apu taxi herjer herpo ki hera long jirikin ding tasing aro achun bak baburam tisu alanglisi kechengsi nong e chepalong po her bang amay aprang karbila mer amay tiri pia long arpu kelong duna bang pu bang pia tum jongsi long ria maya long sa arpu dokok polote chi onang ji pupet nijang longri karbila mera maya mai phuak ke hai sar imbia mata arpu pen chi opon si tiri pia long do wetlo alang li dema long kongchun bang rup sing teron na phamsi chedon sarpen pek ponchulo puthachun bang adima long ake hai borsing rong hanga phan kongchun bang pek ponchu aphitsi nong e kerona maya long aluhi sarpo aman pengpen rong checholin dok pensi rot pon lapen rong arak pen dhon sing teron chetong no si mayar di dojot ing samjin pet pachupo
Dr. Habitero na phan ongdung BJP ke krayarat atum ben kangthung karya jai mek kedeng pon. Nijang karbeng nong lakha ketum jintang constituency kapalo umat khasia rong lapher lapet hawang palong thom adimalong lakha Paro isira krehini amri LAC BJP candidate Dr. Habitero na phan kangthung karni mati welcome jai mek kedeng pon. Labangsa jai megalong alohi manpeng pen amri LAC BJP candidate Dr. Habiteron Karbianglong Autonomous Council Deputy Speaker Avijit Kru KAAC Old Benson Board Chairman Rup Singh Bongrung West Karbianglong District BJP Kongchun Mang Samson Rongphar Jinthong Mondal Amaipu Bidasing Tiso atum pen chenglok penang an songalong claim rapet tam rapet kiting atum chitong dun ringti Mayalong non-kiwangji MLA election may send pen kusol si ongdunga vote BJP candidate Dr. Habitero na phan kapahay dunji ma lahay huy alam chethan posi may misen pen pachupon.